I evo nas na polaznoj tački Šator planine, na Šatorskog vrha, a istovremeno na Šator jezero. Malo nam je se odužio put, sa pauzama nekih 5 sati i nešto više. Međutim, evo nas sad tu, temperatura nam je idealna, iako je sunce, ima vjetra. Međutim, dobro je za hodanje. A ovdje sad se penjem da vidim taj pogled na jezero. Da vidim kakav je. Evo ga, tu je. Nije nešto duboko, ali je zaista prelijep. Vidim tu dole da ima i kupača. Vjerujem hrabri, jer jezero ko jezero je svako hladno, a pogotovo ovako na ovoj visini. Iako ne znam koja je tačna visina jezera, međutim, djelujem da nije toliko duboko. Neki možda 5 do 10 metara. Evo ovdje ima neka kao plažica. Suštini zaista je lijepo jezero, samo je malo put do jezera nezgodan. Vidite ovdje ribica koje su zaista interesantne. Šator vrh je tu. Na Dikovcu. Kako je. I evo nas na vrhu Šator. Slatkovoda.
I evo ga, završeno je upravo osvajanje vrha Šator. Napravili smo pauzu, jeli? Sad je vrijeme za povratak. A dole ćemo opet napraviti kod jezera jednu pauzu za kafu. A onda idemo lagano nazad. Kakav pogled. Ovo je neki za mene. I evo ga, to je to što se tiče ovog jezera. Završili smo, sada idemo lagano kući. U Prioševu smo okasnuli. Sada je već prošla 5 ili tu negdje, sam siguran. Jako dobar izlet, jako lijepo jezero, preporučujem svakome da dođe. Međutim, nije nešto što se može posjećivati često, bar za nas koji smo dalje od jezera. A isto tako, vjerujem da je lakše doći do jezera nego se i popiti na vrh Šator planine. Mada uspon i nije toliko naporan, treba nekih sat, 15 minuta, sat i pol sa pauzama. Ima malo većeg uspona ovdje iza, tu ovaj prvi dio. Onda ide jedna duža etapa gdje se ide poprilično blago uzbrdo. I na kraju, pred kraja još poprilično zahtjev. Ali u svakom slučaju vrijedi pogled odozgo. Tako da nekada ćemo opet doći, ali sigurno ne u skorije vrijeme.